Ni kimako kiao na kiriro kiria gikujiri nturene ya kilera kia Linjoka wadini antunene gembeno wa miaka yate atinjire miaka bora ukwirikana kwithirwa na nthute mangantu bana no borwa na kinyawe oro wane mwingi na aria kari na baria endwa boboro iba utariria mwari ni yagire yakirira na thimu ya niyo yaina au antu bautamangwa ndabona na mundu atawambira itu mumenya ni nene na indego ya soka ne petira musi ngokali bambira sina na atrate ibangera ngiro bote Rwanda nende ndauka njukumwe koria ino bari burunga mbite name nao bone nderwa laringwa thimu mutano ngo witwa mwitio njiro nturekwa ambia twina endunga ya polisi uboya ne wite nabo na ubona mwekoro konoroi na ni mankumona bajuti urokiao nonto boka tuyira atende kiri ariku na polisi bakugwithi manto ya meya muno bajuke mwiri juriku bajuke mwiri yura yukorwana na yura yutukorwane na yura yukoroi gombe bakuende mosa uyo orwanite pia twe mwankokwa kinya baboke wangu atekinya munde na yuyu wake nonto bantu siake rewero mbakire misira yetherwa na antu batebu imetwa nire kirie ke no era thuk lakini na kirie thuk na mtondo aganjiria kutemana mbere atemo belo bathatu kenda koyo njukumu kinya korwaro mbere atoro ngino kure uma ndo cia kuringana kepa milioni ba kwithara antu akolela cia antu boya nyabo no antu betu antu beya kwetha cia mathara yo baketha ba antu akumea beba mbere onto boko jeri ni moninio kamando Boris Yegembe North Mark Bitok. Leo tulipatana na habari mbaya ambaye ni usuni ya kifo ya watu 4 ambaye waliweza kuuawa na mmoja huko Ilera, kwa confirm ya kwamba hao watu likatwakatwa wakiwa kwa makazi yao. Wananchi wakaweza kukimbizana na mwenye alifanya hiyo kitendo, wakaweza kumuua. Wasije wakachukua sheria mkononi mwao, ngoje uchunguzi ipatikane ama ifanywe jue nini chanzo la hiyo mauaji ilikuwa ni nini. Nkiripota Geto FM kuma Kilera, Lare Gembe North Mbeta Dokas Oledian Toitha.